Radio. Ras Canly. Udogo radio ni abetu. Radio yao ya online. Wazi diwani zurani muyani. Dia mtoto dia uya. Watu wagola mtunde wenda mwana ko azizuna rogo mtoda. Yoba, apendi kasolo wendo iswa muyani. Kando shawani ya Ras Canly. Na msiriko dianga surprise call ngore wewe wani wana ali. Yoba bala. Ere mini fezi Ras Canly. Ni grande ma, ore mini fezi asula. Nenda zondo ditakadera. Tanganeza ne baka the Van Rap Radio. Retumere to fese samonga mafungo. Ras Canly uko phi una album ntswantswa afa non. Zino rungoro diwe di album, di mixtape. Kana di mini ardiwe beno madona chaka zunji banga warne di USB ba kusanya banga USB. Zino USB. Okay, the album, the album of Ferrao, and I go compile what into Dono Vows to the lot of us. So I tell them about the EP and what else got drop at the singing. Yeah, one which Ferraz the compiler are in the album. So I had to my thing on my surface. That could teach us you are a winner. You are a winner. Hey, hello, little Tomo penetrator. Slowly and the show liver to is of the bad. Yeah, and refers on the Mongo Matrek. Mara Arsa and Zinala album, The Journey. Of the wood, the new message, Carlos of the wood. Oh, The Journey. The Roendo Nachi venda. So The Journey, the Mafungo auto, what is it? The quality of sound. Na mleza, you are a winner. Treke The Journey. Wondinga sipendi chitambula ziko ditsa zichitoralo udo zifazori o mtu unaone akombawana and arari richiduzero ambori usandiwe une wabva au diwe une waya indiloni so ri afano ninga ndawe una umwe kutunera kobawa nokuzona so ndichiri The Journey ndi rwendo rendatangana nalo so zote zvendatangana una umwe rimbono findi kumbula struggle ndi jozi uri ndile ndichitsengisa mitozi kene album so ndi rwendo razvine zvakoiteya atitusvika mara ndikarwendo ndivafari vapiki ndivafari vapiki apiki aungatosvikwa neadovewa fasi. Okay, kaya album ya The Journey no shoota na the music video. I think you know that music video za album yote aingova video za album zote diva zori uririnlerto kokova mukana wanga paka entertainment autuvavona chitu ene the fans yari tudziwana chapo so ndosokotokombechedza uri ndiwane tuso nditusiwe then ndishute the video the 8 at least uve na video the 8 album ina 21 then video the 8 album ina 21 tracks inanjivoro recorda kana abona muna recorda zimwe nyimbo njezo abachosoka maybe ziza 21 and the wala listening session yafaya ni rotondanga za 21 ka zimwe nje badi nyimbo dzisokutodzura dzodaresa nyimbo mosha apa petu zambori unaso zinyi zinozakutoitiwa ndichikomba ngoraro ti una nyimbo dzine dziyapedza dzisongobva ka artist nji okay beside ezo ari ndikotoporeka nyana ndojena ka website ya no afala ndadisedza so ari azuri jeni rivari kuzvibona ndezuri urofumula wakona risengisa ndandikoona uri as blog on the website like okay ina mini blog and all that but unazvinenda kubona zori you need to add uri isike kamsi ndichikwamba so ndikwamba ndiko katela vaimbi vote zodanga kaini zo zvino ti
so tiger ka three catch feeling na yeah catch feeling bon ndo zanda yori arali website na track zina comes azingova dzoraro azingopera ka album adzomini mara hasu kaone ani kutozivisa atidzo upload wazo ka website ine abori yo monetiziwa monetization requirements zvazi advertising zvinozviyambori vatu vatodzidzura uya ka website vacho downloada mwimbi muswa fene nswa the journey the downloader at the end of the day is not the one or chimwe chifhinga ne the one ngo the one the royalties dzina ndizo zikobva gai mara zikobva ka website ukwamba mumbulo wachapo for in case ngamanda nakazitireke dzine reabaya udzi ngori udzisange kadzi digital platforms nazo zikorinya gatsere the blind so udito rinda zoraro it's better ndangora okay sorry genuine one actually sorry unazuzvinji zine ndaikosedza yani ndiaona zuri it can win ndako this is already maybe nandile ngodondo dofa ndo comes ndo dane ngiyo ndaimbelera na wewe ndatakalesa ndayanga album mara yanga ingarengisiwi yanga zvinorwa iwe itosabumita fezi kadyawazi aurengi yanga izobva fezi itobva free and muri kubva free vatu vakuiwana free but question ndiori benefit yanga ndiori mini the more people wako download free the more charity they jail ngor one thing kona monetize ka Facebook watu wazori Facebook ya badera kora monetize ka YouTube kona monetize ka zi blogs at the end of the day come on so aromele album ave wasokuntendera zvudzise mara ndo yamari tu ana stress artumere dubur zurane arubudisana uyabona zitu zorario gift inera varofu wanga mwari ndi gift yo iemba mngana obumwe butari that is why zvine nenda zviita iwo singasizviite and na zvine wakoita na nende ngasizviite nendi divo imba fedzi nda compile vimbo vafera ndarupenza sigolusedza ndarumburera data 5 host mara iwe zvine wahumbulo usakubona data 5 host wechiona project ya artist so andisokubona ngana iwe rituse mamngana utori Canly ohana kana nyohana kana bomo hana mara wo ritusa kombo ande bunji arisdivi zori nema maybe anga vachizvona this far and ukuzvona kodana ideas zori u attract vatu ka website yawe oti ya uchiko eda na dzintu dzobhairwa ubva ukuzvona ndi mumburo wa bad mara ukule tina rine na una plan general rosodzana zori zidoba on around Feb March it's a major thing in a idopedzisa RSG ndikuta example na wanore uchifi metro na vari nyono na Adolf wangasishume bote but then we're looking at making it possible asindava yori remote artist dova akoto dance studio ni do record verse na this razitanganyisa so na una the plan zine they are on the pipeline mara ngondava nezidosina musiri kwa machitoma una watu uno catch the feeling mash richi ambarisa kodiambera ukozibona yasuka vi recordisa zvimwevo mutu hangori at the end of the day ndiori naneri dzino comes no retire but we've been in the industry for years ndina experience I won't lie that an experience chine is very useful come on true I don't is honest ndizimwe so ndangari ndamnikwamba ndangari makadzi apa ndobona ita yazuzwa so makadzi yanga sisemane na nne udotomfonela rine mara ndadzamba zwavhuti kana ambana mara eyo connection ayo okarote vamwe vambodibata feeling ukwamba ngo utotoma wadilana na vahaturi Canly ndi muvudza uri ofilopa ka website wenda muvudza chadopindura ka WhatsApp so I'm looking forward to rizombo zimwe dziyamba off air but ndikombulo ndosedza ndazvonza uri website ya Nyoralai I have a plan. I have bigger plans, isn't it? It's about covering digital world youth venda data file na kwamba yone rina doc file host ya Comzero rina we do this music ya main Gaily Mr. adendi muntu America tara una imwe yangangene yavazora vashu vanoni vangangena vamatsonga ndi mbili ndo dziyangwa madzini tonga imwe fikothe kana
vana website mbili ntswa dzo bvaho na dzone ndidzo hoster. So by the looks of things Tonga Limpopo we're starting to take over digital world we own. Okay, richa hanepo ndikonya kudevelop vitu vatu vari abroad kwambore vatu like vari Zimbabwe vakono access a data file host. Data file host is a worldwide. It's fana vendor radio worldwide. I know guy. Ndiyaona taidzo ya vatu vari Uganda achikore chitu chikofeira uloada data file host. Iba ikofeira una mashango ane akadirana nga bari minute nga 2G. SPD never increase na. Yeah, okay. Kwezino una mango mashango rezini chifo chifin data za guy adzidhuri chimwe chipinga ngori phone sapo petwi adzifana zasho rene va advance usikapo kwabona ngori nene rali ndikalemwe shango hapo ndo diwana uri ndo akalemwe mashango 1 gig ndika Facebook hayi ndi mwedzi mara randi jina iwa iko na quality yaoneka ni iwa iko kusumbedza uri hayi mistake ndi wamusina tovula video kana uploada chitu 1 gig yopera. Okay, but arumereka the journey. Yeah, okay, I didn't the tubes and around. So Ras Canly, said music videos anu atikotoziona anywhere antu tangana link tangana mini ukwetia mini. Okay, a video atitozipanga ka YouTube. So ndiko kuzipanga but ndiko dumbro ndizipanga channel yanga kana ndizipanga nga channel ya Chun Corner. Ngauri wana ri channel yangae ayenga do sometimes wana ri aitu wana na publicity raro but Chunko nda isaka Chunko ndapedza nda pressa na boost vone vana va do make sure vakuita vakupusha so ndiko dumbura zvezo ngori ngonde ari project yonlera zaka like but nanga nyudzori okay sorry isa nango rimi. Okay, iwo sokuzulawo daiva kungo. No, ndavori tinangori Chunko. Nanji zozori booster ka Facebook ni chandrand. The boosting the page man. Mara uri nichi booster nito diwana ngo booster target market ya no target abantu bamingwa mingana guy hani. Yeah, true. Na mashango arategiwa na mashango ngori ndangari ndichinibuzori Zambia ndi Zambia ndi okay aro Zambia ndi one of the countries near supportanga manda music wa pano yani ndichingamba ndikomurada chimwe chipinga ndiko amba ndichiri rezike ndinyi that was the reason ngam Ramsey ndiko one letter yo thomela gigi on ndichimoto buzofi hey una luyimbo ko ruko philu South Africa do you know this guy because track yawo yaba iko na zwino is still one of the biggest track local Zambia but nori ndichiamba okay Nias do what was the feeling? Okay, zvinenda kuzipa. Ukoponga ukwambori namsi ndichiko zvimeditator ndizumbura uri zvinenda nga pressure boost ka Chunko nane I can also do that ka page ya. Page ya. So ukozamo amba ukozona zari ritiko the dialogue ara watu wana experience Very true. So ndiko zipori ara nda pressure boost landa ibadela 400 rand. Zidifana na nendo pressure boost ka page yanga and ya the way ko push na page and then ela 400 rand ni badelo ngangino ka Facebook iwe yo reach more. Ngori ubosina admin in between. Yeah, true. And then ndizila zeramba yewe uchigoreka ndichinche madzina ndare asina admin ma no wonika kisa what you pa admin ya Highland so they don't azamuri vochincha mira or vakotonikonzera cause yeah vado I know chino chimwana mzincha upload vatu vanjona havana dzi Vivo page Vivo ila za YouTube baba na dzimwepo dzibhadhera through nei Chunko asvika une vadho vawana access yavo but auna problem rani maybe during this week I'll try and find out uri vakuzvishandisa hani uri nive na access ngori again what people don't understand is ila video dzodzura ka page yanu azidzanu ninote in the next 10 years comes ninoita zvimwe mwana wanu vana vanhu they still gonna get money out of that thing ngori video dziandanya. Okay. Very admin in man. Own 100%. Ntani ori nidzise
hangeni hune at the end of the day ni tsha ba badela vha dzi delete na sala ni tshena content true vha khou ḓivha na 30% copyright always ni khongwana. So yeah, so I'm loving the album The Journey. Na musi ndo sala ndi tshi pfa nga murahu ene thoma nda to lindela nda to luvheledza na uri I wanela gai nda kona u vhudziwa ke to ana wa re go nyago sendeliwa ku yo to renga ati sendeliwa nga WhatsApp nne ndo renga album. Okay, re ame nga track ino ni you are a winner. Yeah, this track ina that thing. Okay, okay, ndisingatoa ngayo ndikoipfa zori iko kweta ngaphansi. Ela track ndi zwithu zwine we have done kha entertainment area riko sabotage wa riko underrate wa and stuff musi riko lwendo. So ndo swika realize uri tshiṅwe tshifhinga iwe muṋe woṱhe zwine wa khou ṱoḓa u nga ḓi itela ndi khou amba uri u nga fhedza 2 years kha musi u tshi khou luvhelela nema uri ndi khou mbeletoa huku i tshi ri 3 years wa kona u realize uri nṋe muṋe ndi nga ḓi rwela huku musi. So zwi sa khou tou ya kha dzi musician fhedzi but kha muthu muṅwe na muṅwe arali ra nga vha na spirit hetshi tsha uri nṋe ndi mukundi ndatshiswa ndo amba na zwo uri ndi khou ḓilora ndi tshiombo ndi khou renga dzi franchise ndi tshi khou ita mini ndi khou traveler ndi tshiṅwe spirit tshine ndi khou tshi funa badi tshi vha kha riṋe vhathu vhatswu as black people ndi ḓivhanesa na riṋe vhathu vhatswu. So ndi khou nyaga riṋe vhathu vhatswu ri tshi zwiḓivha zwa uri ri ḓi winners and ri ḓi winners wa checka from slavery ti ḓivhi zwo ri ḓo vhona vhatshena vho thetshelessaho but vha checka from slave havhala vhathu vha tshi vha interest yes havhala vhathu vha tshi vha interested na Africa a vha ngori vha khou ḓela Africa ngauri lo ita nthu lo fertilize ya bad ngori vha khou ḓela Africa na ngori vhathu vha hone vha health and strong. Nduri that u ḓo vhona kha dzi movie dzine dzavha dzi khou imitatiwa vha khou sumbedziwa mufumakadzi wa Afrika o hwala tshigubu o hwala dzi thundu nga ṱhoho. That's how zwine vha zwi funa nga riṋe. So heiḽa identity ine havhala vhathu vho ḓela yone kana ine vha ri ḓivhisa zwi khou xela and zwi tshi xela riṋe a ri tsha vha dzi winners. So I think it's about time ri vha reminder uri hey wona we are the winner. Yes vha vho Shaka Zulu itla tshifhinga thi ralo ri khou vhona movie wa vho Shaka Zulu vho sumbwa nga zwigidi ne ro fara mapfumo. So riṋe ri khou ḓi give up uri riṋe vha mapfumo ri ḓo thuntshiwa ri kule but ri dzi winners u khongwana. Okay, and ndi khou pfesesa havha na hei iṅwe nda khou ḓi vhona i khou trenda na vhathu vha khou ḓi kweta dzi taxi ona hey ri luimbo lu khou ṱoṱa. Okay, zwoto dzure behind ṱoṱona ndi hezwiḽa zwine ndo zwi vhona kha dzi artist dza kale ndi khou aluwa vho Michael Jackson vha tshi ri arali vha khou nyaga u shopha thavhani molo wa tou valiwa Michael Jackson a thoma a shopha arali u khou tou renga pizza fhedzi a khou nyaga pizza fhedzi molo thoma wa pfi shut down Michael ya dzheneta zwine a khou ita. So nda tshi vhona the how ine vhathu vha vha excited ngayo hezwi vha khou vhona Michael Jackson. So henei ghetto fame ine nṋe nda vha nayo kana ine ra vha nayo tshiṅwe tshifhinga ri tshi pop up sa muṅwe vha tou zwi vhona zwo ri hetshi tshana tsho dzhena uri nema nema na vha itiazwo da bete ngo duma tifani na veiwe uzozora ndine kanduyu ndi bomo ndi Ramsey ndinyi. So hezwo zwithu vha wane houḽa muthu a khou tou khombela u tou hagiwa ḓo pfa tshi amba ḓo tou pfa tshi amba. So hezwiḽa zwithu nda zwi vhona zwo ri music wa hei out zwi amba zwo ri u khou dzhena malofhani hawo muthu. So ende u tshi dzhena malofhani u khou tea u ṱhoṱhoniwa hawo muthu that is why ndo mbo ḓi namba nda ri voice ya Canly i khou ṱhoṱhona. Vhe ndi khou vhona mudzimu u tshi khou tshiniwa to khou ḓi kweta vha tshi ḓi kweta nani ngei u khou zwi vhona. Okay, so kha hei album ndi khou ḓivha vhona vhathu nyana na shuma navho nga nnḓa hanevha ndi vhonyi vhaṅwe vhane nga ri ri shuma navho kha album hanevha vhane ra vha ḓivha it's fine ri a vha ḓivha but ndo zama u shuma na West V for the first time
ndi mumwe wa vhathu vhane ndo shuma naye. Then nda shuma na Ras Canly from Zimbabwe. Ndiko zama u stretcha vho mini not zwine zwa to ḓivhiwa pfhi Canly ya ntsha luimbo u khou luntsha na Bomo. Fizi ya ntsha luimbo u khou luntsha na MSK. Ndi kwamba dziṅwe collabo ni vhewe ni vho to dzi ḓivha uri ni vho to dzi ḓivha uri hoyo a khou ntsha luimbo u ḓo vha khou shuma nawe. Ndi dziṅwe era dzine ra khou tea u dzi correcta. Do you know if I was an artist? Sorry if ndingo ba artist ndingasi ba artist. But one thing ndabudzwa nga Bomo when we growing up we can't all be artists. Raba artist rote who's gonna open doors, who's gonna fight. Even though vhathu vhane vhazwino vhane ra vha ri khou vha lwela vhaṱuku a vha understand struggle dzine ra nga vha ri tsho vha hone murahu ri tshi khou lwa ri tshi anḓana na mini na musi tshi funa bifu mara ri tshi ṱangana ra ri tshi sea. So nṋe nda nga to ni vhudza ngo hapfi ndi artist. I think ahuna artist ya tshi nga to mbalela shapu because I think huna muthu kana a ri khou thoma blow up zwino vha ri Cruise Africa. Okay. Ukuli tamba bari ka TV na radio. Ndi vhathu vhane vho fhira zwindani zwanga. Vho Gigi Lamini ndi vhathu like I can name so many artists. Vho Ricky, we've been friends for years. Uya zwipfa uri aranda ndi artist. Vho tea vhathu ndazo ḓuvha dzo mbalela. I don't think vha nga mbalela looking at ndina access yori ndi ya kona u amba na vhathu vhanzhi ara ndi khou ṱoḓa hoyu. I walk up to a person that I do. This is what I want to do. So uite mini I mean huna iṅwe tracking code ine ra khou tea cracker nga ndavha uri hedzo nungo dzine iwe wa vha nadzo rine nadzo sa vhaimbi ndi kwamba okay ri ṱangana na zwithu zwa so nema unga vha iwe tshi ṱangana nazo okay kha radio hapo wa wana muthu a tshi khou ḓa u visitela hapo radio ari nema ne arali wa wini nda ḓa ndi kule badi ndi hone wa kona u zwipfa zwa uri muthu a siho ka nyimele u ya vha na strength u ya vhona khonadzeyo u fhira iwe une u kha nyimele. Zwi fana na Nemo arali a khou vhona Canly tshi khou dia badi ya vhe wina ari Canly ini ni khou ita zwo tamba mani arali o vha o neini ndo ndi kule badi. Okay nṋe ndi tshi khou amba uri if I was an artist ndi khou senza in a way ine ne from time to time ndi a perform. Ndino performer like nyimbo za kale dzidzila na mini and ndiko performer at you performer na ndiko lelo jazz nap na zimwe artist ndito amba na extra na mudzo rina what I think your song we can remix it write a song okay ndiyakona ukudza artist ndari yo hela hit ya nyo dia komno ninsenele something ndini sample maybe ringaita remix chimwe ndi chishimisa ni strategy and iwe uko wina ngai chipiri chao chine wa wina ndi hechi above all iwe ya networker zwine rina resist ri networker nga chashu ndikwamba iwe ya networker wa bva fa Limpopo wa thunyulwa so ne ro dzula chine nda ndiko to kana as we speak now una muimbi a Venda mtukana ano ko thoma van rap ane uko zama u ḓivha uri ndi swikele Bomo ndi nga zwitisa uri ndi swikele Canly iwe a humburi wa guma nga Limpopo mamga ndi zwine iwe zwa go win. To do you know before I found out uri Bomo mini ndachi mfa radio niti but I was like damn ndakadira zwo repa nga chikuwa nane ya tinga singwise inoni warena wakomboza hai munhu ari kuti univene chifhinga chari dia then ndari nditosvika pa Joburg ndandikopfa dziterekenyana dza wet I'm like who the heck is this guy chifhinga ndimso base Pitori ndinganibudza kuti ndojena ka Facebook ndangwala status maybe vege yote ndiko mtodo muthu usikolo chia pinula imwe out I think ndi nurse out chamula dzina layo ya nwala uri ya inbox nimero za Bomo ndamufonela kidzuro tsima phone ndasenda dzi inbox sapindula duvale yapindula ari nendi venda zwa zwino I don't know ringatangana hani I'm telling you the next 2 weeks ndandomela bus ndiko tsa Venda uko network ndiswakhaye wala munai by the time ndisathuya yani awunonthumela zi track awunonthumela mini ndambodinda thoma first website uchifuna website to download the music Venda out of South Africa to download the music I'm one of the first people who I create Limpopo I'm the first this was like 2009 before what was download the music ngazi phone uchikadwana mapungo ala antu o download nitwa internet cafe sharp
ndamutoda ndaampa dzi disk na ndaita website dzinza crash. I remember usiku vumwe chi crash out wako download wasapedzi. And utangana zako to introduce iwa. Come on. So the main thing there, if you niko bona researchers nungo shumana artist ya Zimbabwe. Artist ya Zimbabwe yeko do shumana Ras Canly, but I dibi uri idom jenisa. True. So na ini no raro aranangari art example una nyimtu kana una kana ne wana ko thoma ungari wa ngo dhuma nyana ne apano vangani ngene vo jobege vo guy that guy na mona zori tongari ushabu ara nga 1000 rand for collab. I'm telling you muthu wa venda then uzoncho mpengera emga ukamba ngozima forgetting uri ujena studio ti zothe it cost money. True. nanga radio zwino there is ingwe ne para panelo ne radio ni za they decide or rekona mara independent decide or online equipment in I'm using I had to go on. So ziyamba zori arande hongori ndanga Ras Canly art something chaso atina new kumara ndafara 5 clip. Do you know like yes, it's something niko offer something for something than nothing. Yeah man, ngine reko failure issue arito de visa we don't worry if niko badela island ndiko renga something hinja the booster kana ndiko shoot ku music video ndenge camera to shoot something. Yeah, ndiko takura yo kwamba tunone azikutopwa shangolota vadozvipa ngamonday richijenesa ka YouTube vadozvipa. So the main thing ndiori people don't want to pay vadozomahara and then vachiri vakupusha vari vakupusha ngori vakuposta track ka Facebook na wana like za 300. Now I always tell people get paid ndingana manda badilwa nga Facebook posta zvitu. That's the one thing. If somebody Facebook the one ndile yori whatever nda posta ka Facebook zvinyitele bondo namsinga mwezi na 100 rand is something 100 rand zongoma zokutotuwa ndiwezo royalties do wano wanganyi kongwana. So I think that's the issue in what vanjiko baro rikuti correct azezo error rikuti correct mamga. I mean iwe zijere intabe zino oritos abona the workshop zinga wina tukambo usakoto teach us music fair teaching us as the artists how we should dress how we ezo tuzia amba blind ngamanda aritezo koto richaniso ko pop up petu umwe anitezo kutodzurani matoni avatu this and this artists maintain a standard zukoto their bad. Look at me right now this year atinga attend event 19 nga December ya venda. I'm being honest. No, I'm taking time off. See? Okay. One thing is or wine second does attend. Aranda vela ka event yan. Atiko do spana. Atinga kwali camera. Because ko velera ndachila na bamwe samwe na mu. Mara one thing that ndanokuda research. Okay. Flopo igai uri. Rikono event that rikono refonera ne interview. Yeah. So the main thing I'm trying to look for ndira dzo improvers it because workshop dzikuitiwa venda mara the wrong move workshop dzikuitwa bukati ya vege and mostly dzikuitwa dzikwatinanga vakara and then some of the people know that the workshop ndi vatu vo mention zit zo blind yapo workshop dzikuitwa na vakara dzikuitwa bukati ya vege. Come on. And vamwe vatu na vakadzi workshop dzao I'm sorry to say this ndizori ba understand the music ngandile yoruko imbo lopela rukolidziwa aba understand uri ni bridge ni gap between artist na listen. So what they using ori ezo zineva bakori videra zone ria diva they will be telling you about quality music so mention as we so they will tell you ringote register sambro. Okay, after that ndikuti itamini so ria diva zetu but zikunyaga men cracking code yori ristepisa hani ubva pangore ko register ezo zviimiswa zvimwe zvichida zvapfuka radvara register but aunona kuiwa because if napunyuka ndinyanonivona kuna the way people sort what do you call this thing mavele chitangani yamusevela nda ayiri kule and then it don't focus on it around. So the main thing in your it's either you keep people around vasivena mentality will blow up. One thing venda quality ndikare on. I've been working on quality music for years. I'm in the industry for more than 20 years right now.
one thing zwine vhathu vha hangwa zwone ndi zori music arali khou pfhi ri khou ita workshop ni songo mbidzela muthu kana o faro theory kana muzana faro theory no ni a vhona arali ni khou ḓa muthu no ḓivha marketing kana muthu no ḓivha u rengisa tshiṱaraṱani ni songo mbidza muthu o dzula ofisini vhidzani muthu ane khou rengisa ice ḓuvha ḽi khou fhisa ono khou pfha pain ya mufhiso ḓuvha na ḓuvha muthu kana ndo rengisela khove na I renga ni sina nḓala ya mbelela na ya deeper sa twili then those are the people we're talking about. So you need to get a straight cred na combine with theory. True. Then you get a full package. Come on, I used to sell music nga SMS long before digital blew up. But abana zi issues already. Ndino ndiweraita mulimo ndina phesi record dzizumbula rasendela nema zwa murahu nyangi ngobona uchito SMS era so kana uite mimi after ni SMS ali mbora bya dela jena phone ni yani ndikale uko asbi it's something if I'm saying ndingazwita maybe in years to come but I don't think now